Nuk dihet kur do të lirohen 128 milion euro nga programi IPAR 3. Komisioni Evropian nuk ka dhënë afate konkrete për shqyrtimin e raportit që qeveria e Maqedonisë dorëzoi lidhur me skandalin e korrupsionit me drejtorin e Agjencisë së Pagesave Ile Stoilev që çoi në pezullimin e pagesave. Ministri i Bujqësisë Cvetan Tripunovski në emisionin Biznes 21 tha se në takimin në Bruksel kërkuan që raporti të shqyrtohet sa më shpejt, por nuk morën përgjigje konkrete, vetëm një sinjalizim që do të merret në shqyrtim. Разговаравме за доставениот извештај, за да се побрзо разгледа истиот да биде практично разгледан во целост од нивната страна, од администрацијата и согласно тоа разгледување и евентуални забелешки доколку има, да се постапи по понатамошно продолжување со работата на платежната агенција. Немаме конкретен одговор, меѓутоа имаме укажување дека ќе биде ставено на брза лента разгледување на тој извештај, се работи за обемни извештаи. Кога точно ќе се случи, не можам да кажам, затоа што администрацијата во Брисел не работи со конкретни датуми. Tripunovski për arrestimin e dy drejtorëve nga resori i tij tha se kjo është dëshmi se nuk ka persona të mbrojtur nga pozita e funksionarëve. Tha se nuk do të mbrojnë askënd, por edhe se nuk ndjejnë përgjegjësi. Ministri pretendon se me vëmendje po ndiqet gjendja me luftën në Iran, e cila përveç çmimeve të naftës, i ka rritur edhe çmimet botërore të plehrave për 40%, gjë që mund të çojë në shtrejtim edhe të ushqimit. Сакам да кажам дека оваа нафта која што имаат земено на своите картички, или имаат можеби залехи направено во текот на зимата, така, или можеби ги користат сега, кој што е некаков помош во делот на олеснување на овие трошоци. Па еве ви кажа во делот на нафтата што направив. Мислам дека имаме најефтини деривати во загрозена и оригинал. храната, односно овие вештачки ѓубрива и све им се потребни на земјоделците. Дали тука ќе имаме некаква дополнителна мерка на реакција? Будно ја следиме состојбата и ќе реагираме доколку има потреба. Tha se në shtator të vitit të kaluar janë ndarë mbi 46.000 kartela për naftë të gjelbërt, të cilat buqit nuk i përdorin gjatë dimrit dhe tani mund t'u lehtësojnë shpenzimet. Edhe pse një pjesë e buqve reaguan se u detyrohen rreth 100 milion euro për subvencione, ndërto edhe për vitin 2024, Tripunovski siguron se subvencionet paguhen rregullisht.